me ba no omo ma me message nkrofo bi ma me message say me ba na me hu no a me kan kire no say omo hwehwe no na koko epiafo omo say me kan kire no say omo di omo ka cashew epiafo omo say me kan kire say Sh0cked ya say omo di omo ka ebro ekwa epiafo omo say me kan kire no say omo di omo ka ena soybean epiafo say me kan kire omo say omo di omo ka mmabunu say omo train 24 hour economy no 133 no omo benya ejuma no omo di omo ka na Ghana fo nyina ase me kan kire no say DUMSOR no omo di ababiom no omo di enka bebre. The biggest mudieka. The biggest mudieka ni ye kwa mo fa so bo akuafo apo. When na international market na gogo ni yentimi. Na ne bo end of. Na mo make akuafo 25%. And that buy bi mo akuani 92%. Wo so de koko akuani ka. Na wo na o man 25% no. Wo ni no hwan na de akuafo ka. And the executives akoto koko afi ko divu ade ba me ye so mo sisi echi no. Mo ni yen. Hwan na de koko akuafo ka. You get it? Yeah. Into you tell Dr. Mahmoud Bawumia Asem, me say, obi bi obetuma agi Dr. Mahmoud Bawumia di. Etimi ni na dam paso me sure say one na yeriko bi adani dem. Because otimi ni dam paso obetumi ne bonsa to nze didi. So obetumi a trust Dr. Mahmoud Bawumia. Eni na dam paso ma ade a chenwa a. Obetumi no obonsam to nze didi straight away. Obetumi invite obonsam to program. E ma na ba flat. President the only president. There be Ghana for him more through for kwama be the president. Oh, okay. And ntina nkramofo no to abeti ano no. Se nkramofo mo mpo bi otwantro. Mo se wukọ kramoni de se obetwantro pa de ende. Anka de besi biansi. Okay. Yes. And anka onwu. But omu se we twantro na man nkramofo no bufu pa. There be omu nto ma. Nkramofo no nto mo bi otwantro. I'm telling you, they will never do that. Wow. Into no any chrome for no any crop for no mon nam no. Ngramofo kwa nimso onka no kore. Na ye Kennedy beka chese papa nka no kore. Wanka. Obekai. Wanka zo onka no kore. Ah, obekai. Ah. Egu fa do kore nimso onka no kore. De wo ono aye point o ma be advice no. No nimso onka no kore. Nansiana nkokrofo sika mojiye. Nansiana na kofo koye adwuma 9 months mantu omoka. Nansiana youth afforestation program. Amu introduce 17 months mantu omoka. Youth ni ko de wuram koye adwuma 17 months mantu omoka. Dr. Mahmoud Bawumia Nansiana o promise heaven on earth. A wodi e ko jiro mo nsam jam e hye yen. Nansiana o promise one constituency $1 million. One year. Nansiana promise 1 village 1 dam. 1 year. Nansiana promise say musi habo anyway Cape Coast. Airport to Cape Coast. Bra Nansiana o catch say the biggest project on Northern region. Palugu dam. You be say Dr. Mahmoud Bawumia. Mesra no. With all due respect. Say these are the normal jokes no creating be a baby o creating no e ho etro. Bia kwa ba ha telemedia so best so join and subscribe no leave comment under the comment section, like and share the link. We shall for your sign at Nasibian, of course. Ohene Agyei Michael atena so de be ransom we din e tell evangelist Samson Owusu abusiafo finally Dr. Mahmoud Bawumia. Yes, na power eda na susia ye bebo animu ni asa bo akire ede amamo. And of course wakasa ewo SD event biasia ensema Dr. Bawumia kokane de abusiafo ano oden na ano ohye watotubi ede aman His Excellency John Dramani Mahama ene asiedu inketia the general. Yes, na asamoa Dr. Bawumia ka ene say
DUMSOR ya kosi. Yes, DUMSOR ya kosi. Ene aye teachers for eka also mutua ede mo ne also mo fa number e buru aye 7,000 no o ka kire esedun ketia ne His Excellency John Dramani Mahama say mo de ka. Yes. Aye teachers for mu do mo ka. Sa nso na aye koko farmers mu do mo ka. Mo de Ghana ka e wo DUMSOR nti monye na mo nsesi. Ohene. Yes, so I feel that Dr. Bawumia TSC kwanimu. Is what TSC was it? So was mudisi obebu. Mudisi obika. Sa is one mo be. Roma 0. Dr. Mahmoud Ba. Wakasa. Wakasa. Dr. Mahmoud Ba mi apa ni napo. Asia ana edion. Dr. Mahmoud Ba mi aba kazawi na po ba kazawi ana. Agyei okuroma. Bi sure so wakazawi mesre na po sama no so mekasa. Enye za dia. Asem bis. Ene se no anu. Goza. Ya. Meti Dr. Mahmoud Ba mi anu ma azem na oka gogo farmers azem. Dr. Mahmoud Ba mi amesrew. Na nsia ana mo introduce ade bi FN DDEP. Domestic Debt Exchange Program. Okay. Edi season mo introduce sa haircut. Edi season kokorafo sika man kokorafo bebre. Omo cause strike eye demonstration wokoma so mo hi omo sika. Dr. Mahmoud Bawumia entimi anka nkyere kokorafo no se munya aboto ye de musika bebre. Mo de yeka. Mo de yeka. Mo anka sa asem. Ono se Dr. Mahmoud Bawumia anka nkyere se ye de moka. Nti ye de bebre mo. You see, my catcher will say, Doctor, Mr. No, work as a man upon Mekaza. Because if they begin to Omo Koso Kasa say, yeah, Yenim say, Omo, yes, sir, they were no more Kagana 4 year will be Omodi Omo Femo. No more Kagana 4 year Omodi Fem. Because Nansian and Kokrofos Kamuji, Nansiana, Napko Foko Ye Juma, 9 months went to Omoka. Nansian a youth afforestation program. I'm introducing a 17 months went to Omoka. Youth look what they would call ye Juma 17 months went to Omoka. Dr. Mahmoud Bawumia, Nansian now promising heaven on earth. I would ye could drop on some gem. Nansian now promising one constituency $1 million. 1 year. Nansian now promising 1 village, 1 dam. 1 year. Nansian now promising a Musi Habo. Anyway, what Cape Coast. Airport to Cape Coast. Bra, Nansian now catch said the biggest project on Northern region. Palugu Dam. You best say Dr. Mahmoud Bawumia, Mesrano. With all due respect. Say, these are the normal jokes no creating be a baby creating no a white throw. Because Ghana for Debbie Mitran say catcher was say, and this will be the Baba to Dr. Mahmoud Bawumia Chroma Bajuno. It be a number of me be when a bushim. And be ordinary to know. Bono Kurano, as sense this picture we try to need to know. Or by Professor Benu, Mia, okay, that's all by Bawumia, okay, and I Kurano to Mia Kuran Ope. Beso the Bawumia, best also the Yadi Akuran Bez Edma. And now could it be a friend Bawumia Kuman who besides a friend Mia? Mia, not their son did so. What I say? Yeah, because you are ten Krumha. We try and throw, and the go is the biggest liar ever in the history of this country, in the history of the world. There, Dr. Mahmoud Bawumia. And some men, no man can't do it. Who Central University, Kokache say 2+2, na Ghana ejina. Who Sh0cked University, lectures are who do a wood my Kroma, near Casse, Unimdini Bia Bakroma say, Yamana Quenyamana Medio my Ghana, no one man based dear Ghana Beshe. No, you see a friend economic misère. yes. Doctors of math for economic whiskey. Almost the lord of economists. Yes. Almost the numero in terms of economics. Adjectives, there are many book reading. What I say? Adjective being where I found qualified Papa Okroma.
So the finest economist in the history of the world will be fixing US economy within 3 days. Yes, you said the US economy could break at that time. Now go between the 3 days I fix it. You could die there where the share papa wins. If you work economy cross it, there be enjana or no crowd on your economy is not or IT into a digitalization. And this papa when your moral right, no. I go so kasa. You best Ghana for you feel you. Dr. Mahmoud Bawumia Ghana for you feel. What's we introduce 33 policies. Ye hu ba kokoro okroma. They be kan say mobile money interpability. Ye bi say awo, what's you na this for us contract no dada. Na sika na ewom no so dada. But we say wa adwena wo de buy. That is a lie. That is a lie. Hey. What's the Ghana card we now de buy? That is a lie. Ghana card you say ko fo abreso. Any ye say Ghana card ase. Atamu se beto aso. Mahama beto aso. Wo ba company kura de show monsa no say o ma wie sika nti ye hwehwem. Wo ti committee say enwe sa de nu. E de na de Ghana card buy. What I said, these are issues. Mesre papa no. So whenever Ghana for person o mu wi refi no. Mani nkwai mo nkai no. Because ye nyina ye kai o hawo na amane papa we di afam ogoma. And it's not easy forgetting him. But in there, what you know is the Atari. You best run. What you know is the Atari. And they say SDA for Atari coming. Man, my own SDA for 9 kinds and no be a baby. Sorry, Papa be a baby or best say, Chroma baby. Sorry. Man in kind of cross or dear for ya na man, ye be Mukruma. What I say? Yeah. I say, oh, incompetent and Mahama had illustration. No, could we actually no mine could do talk. The slogan or the G. I do the 2 says, John Roman Mahama. So, and he said, Musikana, hata, kufu ado beka yeno. When the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Or the 17 series in the Ebisa says, swab logic. Logic, Ben. This man is like a chameleon or Danny on any environment. Environment be obeying you take opportunity to Danny war. No, you cannot trust him. I bet whoever able to trust Dr. Mahmoud Bawumia trust him in his own risk. At his own risk, I'm telling you. So bet magic Dr. Mahmoud Bawumia adi. Say Dr. Mahmoud Bawumia di odi FM. Obet me before my Ghana dey see ya obet me no bonsam. Atun said didi. Hey, but Ohene, what the yake na minim say doctor betima bekabi. No, you see, anything na make actually say the last person I sang ko beka kire Ghana for kwasa mo de yeka should be Dr. Mahmoud Bawumia. Dr. Mahmoud Bawumia as head of economic management. Cocoa at the international market. What the yeka? Net $12,000 per ton. $12,000 at that time na dollar ni jina saying say 14 cedis kura now it's around 130 million per bag or make 31 million I'm for 99 million Modiaka omukra am de muka sa time no ekuafa me kan jense modiaka win the biggest modiaka the biggest modiaka na yakwa mo fa so bu ekuafa po when na international market na gogo ni yentimi na ne bo end of no more make for 25%. And that buy be more 92%. What's all the or the cocoa nika. Now we are now man 25%, you know. Wouldn't know why in a dear kuafoka. And the executives are we are to cocoa if you could do the bami so Mrs. Yetino. Money yen, one and a do cocoa kuafoka. You get it? Yeah. Into you tell Dr. Mahmoud Bawumia sama me say, obi bi obet maji Dr. Mahmoud Bawumia di. Etimini na dam paso me sure say one na yeriko bi adani dem because so timini na dam paso obetimi na bonsa to zedidi so obetimi trust Dr. Mahmoud Bawumia eni na dam paso ma ade a chenwa obetimi na obonsam to zedidi straight away obetimi invite obonsam to program e ma na ba flat what does it? Yeah. This is a man who is speaking today. Papa we ya wadi Ghana for kumo kroma. Now we be send a DBA baby send Russia and Ukraine war.
ade bi obehiem bi abokna body boy do Russia and Ukraine war be boy do Russia and Ukraine war one na ntimi didi Russia and Ukraine war omo slogan ye mienu free education Russia and Ukraine war free education Russia and Ukraine war onu no mde nam krom ha and then Russia and Ukraine war to try be your system no economy na gina yeah and they cry say China no we bi kura san ba be kan we so ya bi so na US ne China sa de bo ani and then Israel ne Iran e kura so de bo ani ya bi so we kwa nya aman ahodo be nsia e o mo still o man ne gusu gina na zo na mo ma bi so ne gina and say am ke Russia tax ho any Iran tax yem na cover COVID-19 tax by and na ke Iran tax wo bi say no ma be ka kire say etama na we COVID-19 ne ba nkwa mamuso free na tax na mo de ba mo de be den yin so na mo de betu aka mo de wi about 15 years be 4 years na sa tax ba ko pe nso kakra bi a mo de che mi san so kwa me fie me sa Ghana water company bi ni ho nsi mi tu tax tu ebi ni mi fie what I say so please me say Dr. Mahmoud Bawumia Ghana for we fie no kra o ninsa mo keka ya ne lectures ahodo okogina schools and ne san university for no so nim no okogina mani bi se o mesi abu ni nsuo no oh yes I didn't me say me try to say 2028 2027 ne campaign onko university bi nko ka chance okwa koyo mo lectures say they were starting na ko bati na say we aso dem so aso for dem yo we ye ko bu e be ka aso bi abo what I say don't friend university for no bi um transit no mo abati fe come de ye ka no ho come de abati fe ho and no friend map ko for no kan chance end this for the koko for ka no abati hwe abati de bi e fe no hwe what I say so Dr. Mahmoud Bawumia I say o take situation o joke yeah no maybe bebre I'm not saying it's a joke but I say our father say ya grow bi no dey but he's stating fact but the person what he say he has never performed better in his administration. NDC 1 year 4 months is way better than their 8 years. It's money moke omokura. Okay. In terms of electricity asema no de ba be fam osiri onko bi sanapo no kan kire dum siesie ho na de bae se mu say NDC for the DUMSOR ba mu do ade bi so ba dum siesie ho na dum siesie ba kuruma yima no what if you want napu engineer bi aba na dum siesie ba yeah DUMSOR aba dum siesie so aba yes what I say dum siesie mu na mu de dum siesie ba mutumi dum kana the whole day obi say asimu siesie no yesu ye na ma area mu ye hu po bi a ya chia na ya ka se tutu from bi a so but the area mu say mu siesie no ye tra krom ha ye nti Dr. Mahmoud Bawumia yesre no pa ye nim say oye former vice president nzembi wo ho a okeka sebi o man nkrofo nkwan ma sebi o mo nka ntwi nanim because ya no nyam kakra na wanya na onfo no amfa nkotana se daachi yen kan je se mbre bi so yin ya papa no vice president o president ye nto ndi bi ondi president dabi Ghana for ya omo motrofo kwa ma no be di president okay eni ti na nkramofo no to abati ya no se nkramofo mo mpo bi o twantro won se ukọ kramoni de se obetwa ntro pa de ende anka de besi bi ansi okay yes ene anka onwu but omu se we twa ntro na man nkramofo no bufu ipa dabi omo nto ma nkramofo no nto mo bi o twantro I'm telling you, they will never do that. Wow. Into no any chrome for no any crop for no on nam no. Ngramofon kwa nimso onka no kore. Na ye Kennedy beka chese papa ne nka no kore. Wanka. Obekai. Wanka zo nka no kore. Obekai. Egu fa do kore nimso onka no kore. De wo ono aye point o ma be advice no. No nimso onka no kore. Se du ba bia wi aderi nya de agu ni tiri so so dem sa no. O say papa wu nka no kore sa. We na me appoint we. What I say? Yeah. What tell you mu yini nyina gu so say Akufo Addo wa anya hwe. Ade bia ba bia Dr. Mahmoud Bawumia adwene. Ade bia pa say papa ni ti dem so say hey. Say abon sampa na me fa ne 90 yo. Akwe nka no kore. Dem so de bia na ka che ga bia ochedo akun. Hey, akwa nka no kore. Ozu ga bi say me ka che ro. Ga bi say me ka che say akwa nka no kore. You got it? Yeah. So, you better no. You better no. On some review. First year na mami. First year na mami you don't fee. Mo first year na mami. Nansi ewo.
And I said, look at your catch and say, still under the man, be a man, Agunano. What I say, yeah. Into wood, you see an idea. Still, so my zip for no, Eddie at 2 hours still. Say 2027, on my side 2028. On my side, I shall win some. Okay. Near my own just see an into other. What I say, still an hour because we could. I could not the only man. What I say, Yeah. Obe Christian on my Akunyan. Okay. What I say, Yeah. Then one for you say it to Right. Honey, young queen, energy minister John Jinapo. Was say all power generation units restored after Akosumbo substation fire. So my restore nina. Till them said na bare 4 days, light, the din, you see a dem, meaning baby I'm one day, but had ye dem. Light ni jina so chain. You can say Obi a leader, His Excellency John Dramani Mahama a leader. Because DUMSOR buy or any say 2 weeks. There be see Yawada. No, me resolve your day with party. Yeah, the nature of week. Wow. 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 Na obo Greek for abaso. No obo VR for abaso. No catch them say no. O say adwuma no mko eburo ni bia nim Ghana for nko a. Obo mo abaso. O say we ye adwuma 8 hours. Na we aba na 8 hours. Na we aba 24 hours ni nya non stop. Wow. His Excellency John Dramani Mahama catch and say situation na won kokko catch Ghana for. Ntwan trouble akokora wo. Ka situation ma Ghana for wo kan on bebo asenduam mo asenduam be ntwantro ani nti no mu gina so engineers no aye adwuma amesi e kan ni gina so na dey me den say o say the next 1 week here to asu the baba sister transformers omuko eastern region. Okay. Baby bia on betu transformer no on be ma Ghana ni bia de nani ababe on be publish it. Ni ya catch them some you do mukana because yes some transformer no. Ni am obi aya we se bra behwe bi. De enti a ukana na yedum. Ye wie nso e be ma Ghana fo nyina hu se sa transformer ye de bia akwa ho. Ye tu bia firi obi wo ho enye. Ye de foforo asi wo. Bi won so ye de bia ba be kan se na be ya na ho de ne be kosoro. Ma Ghana fo nyina hu de omoye. Yeah. And I think say me tell say me bonse my energy minister no. Oh ye fantastic. What you say? Yeah. Sabotage enim se nkofo bi na ehye agide anya adwuma emfa me say ade bi o mo beye okrom ha no nyame bedi hene. Okay. Because ade na wo ye no wo se wo sabotage aban bi a enye nipa ba ko na dem ye nyina ye dem bi. Okay. What you say? Yeah. Ye nyina ye dem bi. Intimidate me bo energy minister na ba so pa John Abujinapo me bo na ba so pa say wa kire say indeed o leader wa kire say adwuma na ye de share nsa no nim de oye. Yeah. What you say? Enyan krofo bi de ekobi say omo ka kire say o timetable akokofa. What you say? Yeah. Yes, we no wan ka say mo timetable akokofa o si yen DUMSOR no mo ye be fix it within the shortest possible time. Yes. And po mo gina so aye. And I think say papa no deserve say say Ghana fo nyina abo na baso. Okay. E ba bi owo bi an misalitu no. Maka say ende be 4 days ni me nda sumu a na ye ne hihye na adwuma a omo de ato na akom na omo aye say Ghana ni bi an beto no. And I think say the baby omo bako bi an omo communicate ma Ghana fo hu say ampase ye adwuma. Ampase no amount of sabotage and e be ye adwuma okroma. Ni mo say da ban de no mapa egu na akom no hihye na ni na be kozo agina okroma. Okay. All right. Ohene fa wenwi ayi boache Agyei. We say MPP chairmanship position no. Wo pere one ayi chama untu. Good. Na papa yi di John Buadu na wakọ Bawumia ho akuchia Bawumia akochia no no ka chen so the support for man said be ya 2028 no omutima ye adwuma na omutimi abeji Ghana konya na satena so bi nti boache Agyei se omuyenden nti o say say no the support nyina ma Bawumia minim se chairmanship no okope favor o de a eno de o no ni betima ka ne owontoma no obe ya nkonsan. Oh, MPP for this time hia ni po discipline bi mo. O wan kokran ke
omuntu ma no Agyei akon omuntu ma no some so are very disciplined party no so omu hia obi disciplined bi ompo bi obetuma ya no mfi me say omuntu ma no me ka asem a kire wo ha wo pa bonde date to si eto aba ni wie na se Agyei akon chema okurum ha wa behu omuntu ma no nye Bawumia ho na wakọ ofu akwa na Bawumia kwa didi na tem akwa chiachi twa mfonyini kama obi asirisiri enka hwe na ze adanko da ado oze we masrama no mamu na mitirim na se papa we tama party no ma say bebre okasa tia no bebre say party ya njise ne sa nye Agyei akon ni ono nye former su bi MP nye ono ya omuntu ma no so a very disciplined omuntu person angrofo no omuntu ma no say no nimti na de na be na ko Bawumia ho say bia na okope favor but nya do meto ama no omuntu ma no menua opa onsa nkoda ni dem okra opa ko ne nkoda nyane omuntu ma no emfa I tell you say okoko siki for we Dr. Bawumia nim na doctor anka so Agyei akon ne hia no MPP for no mu hia animdifo biemo there is here the animdifo pa omo party say animdifo no omo hia animdifo anka omo rubbish doctor from Pon Boatem ene ngrofo bi mfi Agyei akon say ni Eugene Boatem mu nyina ye rubbish omo nyina me boa omo rubbish omo nyina fi party no including aduo mi na asefo omo rubbish omo nyina omo hia sa ngrofo em omo hia Justin Kodua mo ene omo hia we nana bi mo wonso omo kafon no omo hia chema wuntumi mo ne we abron yemo omo ni koka akwa edi Dr. Bawumia be prefer say koka na ni ti hihim no ono kwa ba be national chairman dan say Agyei akon be me ka asema kire o ka asema bua na one the gajo say omo mu hia nimdifo na ne omo ho ide because I think say owini primacy chama wuntumi ko omo anakulate bi nim say Ghana for be kaya national chairman ni yento abano yenkoto nso de obo din wo ho Dr. Bawumia ka say national chairman yes na kire wuntumi o ko eda o me ka cho nkofo hia omo Agyei obi edika akọ endorse obi wo fragbara endorse obi wo to say we o eda o onim se wonim nyansa na oya ade enya wo beka no no agajo zo hia nyansa fo no mo ebu mai wo pa so nim se wo oya ade a wo beka yes wo be mana hu se party no chairman ye wo so na party na si wo so da bi ohia de ontimi nshada anwene yie no do aba be lead party no so do lead dia ono no check no ebe yiwu omuntu ma no I'm telling you Agyei akon po nkodi banche body ensia ede opa onwo fufuo ayu ensia ndi ni nyina ometo atia no ne so ndi se campaign Agyei wu onjai oba kon so be lusu enye se bia me ka se bia me nya prophet but the way baby MPP party ni nam nde no enye impenifo bi ti se Agyei akon no mu yin o da se baby a party ni structure na du no enye Agyei akon mo Agyei akon mo ye too discipline o da se Eugene Boatem mo ye too discipline Dr. from Pon Boatem mo ye too discipline o da se omo hia omo hia obi ti se koka no wonse magaja akwa bi aniti o kan kwase se baby Dr. Bawumia special aid no o be prefer so no be national chairman dan say Agyei akon be ene de say Agyei akon say wa contest parliamentary aspirant pen so contest say ko person already we party no meboa one contest so mututia no am say 2024 no ka ho wa Agyei akon mututia no omuntu ma no why o ska akro de egu on fanidi opanyine ne de omo pen nyon ni bia ono de nim de no wosoro omuntimi control no dise baby a de nya san krofo no bi no mo pe dise odidi sa fa kakra ho metu no fi me papa no on fa mpe bibi ndidi fa ma so de kopa ne de nya no bi na Dr. Bawumia mu hia ndisi Justin Kodua mko mo na Justin Kodua ha ono be general secretary
No me obo achaja akwesa ya chairman na be de no akafo achiro ebe onye sa de no kura onye on tie sa de bonim se obi ti se chema undumi ewi no obetuma akafo achiro no o ka bibi obetu ma fo an otraze de be na oni so dia say yeah ndi enyon bi no pe why okay enyon bi no pe right Ohene yeah braso Olaso is na chie nipa ba ko mi ni yeah nti ya kwa de enim se mpenufo bi wa bebi an kura ndan ya de beto yes mpenufo bi wo ho a ye besro mo se bebi apart ni nam sisi an de enyon mo na MPP fo ni nyom MPP fo ni hian kwofo ebetima e dirty works am mo okay nti Eugene buache aja akuso e too discipline omu hia no ntontu no ho fo no no ampe no ba bi internet din why ebeboa no se kakra wa nya no de bedidi dan se obekwa kwhye no me ko mechi am boss ona bu isha mala asa ya bonsu yeah na so fantastic we michia no kwan bi aso okay na mechi fantastic regional minister so sanso na Dr. Frank Amwakohene yes sanso na me am boss ba ko se fan chairman shaba ono so ba for regional chairman okay baby owo bia michia no na maka se nyame hira no na nyame hira ne din enim se nkunu die da nanim edin obewi ni me das me nua all right abushafo ha ene de jumedi nbesi woto Ohene Agyei Michael on come to tell evangelist Samson owusu abushafo da sene yebese hyebiem koso a na hwe telemedia yakramo